Paralog yawan chagamis latuthing festival arjar arphausan kepada organize daga East India Tourism and Promotion Society in collaboration with Dorbar Snong Jalia kepada penman hagas Snong Jalia. Haka khat vitarik benai khat ar snem arjar arphausan. Yawan yo pi yagi tagi mis latuthing kyong jingwan kyong pi bor mesen go yagi nong pelai yaga ni program kam jo la yagi nong ya chimbenta pen ga it pen syang suk ko yaki dewa ki nong kerchan kalau kam te syang bha yawan bai psia hani de makna entry free tadau le ka house wa ka price pool to chilak tengka ka fast house tau yo le pha hajar tengka skon house ar pha hajar tengka ilain chi pha hajar tengka idor tiket le ar spa tengka hi tang wala then pi le ka to idor san spa tengka yo pi Tom pukut ko du hini hagamet kan atari kubnai kan arus nem arjar ar hausan tau hausi kawa hewa ka price pool heni poi hado khat ar lak tengka heni tau hado lately ki house ki job ya ka fast house au yo ki san lak tengka ki job ya ka skon house au yo ki le lak tengka ki job ya ka third house tau yo ki chilak san phau hajar tengka katwa ki online wan tau yo ki san phau hajar tengka semen kat ki job yagi tegi online dei dor yung ka tiket hini le mani wajem dor bha ka to san spa tengka dun hi chikat te perlok pene ka bok kan sip yang pi yo pi ga pi kan ni ka price house si ko da pen krek gi nei benta yong pi yang yong nga le kit bok kir wiang e pi ev yo job pi ga kan ni ka house si lor kan ni hagani ka sngi khat artari unai khat arus nem arjar ar house san tau le sagani ko ongi ko plastic bottling competition yagani ka plastic bottling competition ye piu pai ya ka link po description yo tipi ka yi ka ta plastic bottling competition ta hagani ka sngi khan ar tarik da le bon jai ki event kam ki jado jale ki pusaing do nai rice beer ki local wine fruit wine barbecue ongi thang do ki house entertainment modeling pun jai hau yo hani talo le ki jing pen vernia kam ne ga ka DJ Jelly Riwan Mi Dakar Defrag